Et puis il y avait les mendiants qui passaient dans le gamin le faisait inquiéter. Oh putain, je me rappelle. Il y avait des mendiants qui passaient dans la commune. Alors on lui couru après. Oh putain, je me rappelle. Alors on n'y pas que les mendiants non, mais que pas le même genre. E oui, veniamo a mangiare mozzarella, bianco, oui, cuciavo del palier. Oui, mi rappelle anche le mandiani. Il y a une qui s'appelait le paysan qui venait de la Rosiccia. Io sono tornato e quando lui, parce que dès qu'on lui veillait une veste, per le braille, che era un po' usata, lo prendió, mais bien lo posava alla sortita del villaggio, ne portava pas. Da lì donava qualche pezzo di moneta, e lo posava sopra una pera. La pera da che era, lui paesava. Perché? Mais je sais pas. Oh. Mais arrivavo, dicevo, oh, diceva ma tanta, io mangerei bene un omeletto. A tanto gli faceva un'omeletta, mangiavo su un'omeletta e partiva. Ne capito, ne mandavo sicuro. Ma il mondo faceva la carità come me. Ero più, je sais pas, plus consciencieux che ero, je sais pas io. Ero parisien, ma ben. Non lui velavano tumo un chicone, una corcalietta e la mettevano in sappoccia e partivo. Mais le monde era più charitable che avant. Je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait qu'on ne faisait pas, on m'a oublié, tout barbu. Le gamin n'avait pas, même pas méchant. Tout le monde le recevait bien, le faisait bien encore. Mais il n'y avait aucun qui couchait toujours en même palier. Et vous connaissiez, alors couchait bien fait. Wow. Ara n'hi havia el Pau que n'hi havia que sta passata abbiamo fai dei tavoli che fai un Paolo Pintre e sanno alloggiamo una baracca che i mettiamo le bestie e beh pagé de couvert pareil abbiamo accettato una pezza di chiave e che ti giuro che pluriò quand même che credo che è partito e un giorno che avevo una trentina d'anni andavamo in la montagna che proprio se veniva a tomare nero ma restare io che lo mera di gioco io sarei responsabile se resta a mondo se vi arriva chi compie ma non è pas male che le non ruraux capello se paga